clear tu te invite chi bai nan bu vek chewa he channel kal tlanga kanin mu khat zia hitro khai ka thiam lo vek ani engpo ni se tle ma active ve de hlek kan tum to donia kanin mu lo chungin in lo dam that ka be sei tak meu ani man de kha chuanin tual thi kan hriat te kha makan ti ema tuna po mak kan la ti thowa hi pin kan soya kan rama thleng tura po kan ngai lova kan ngai phal hek lova adu po kan du lo ani ma se tu nai ro chuan tual thi tual that ti vel chanchin hriat tur hi a om zut to maya apoi tak zet ani engtin nge mani mi hring puite kan tha thei me thin le o an na tuar te engtin nge kan mu thei thin le an mel eng te nun na hi a hlut te reng nen tro apoi vong khop mai tin kan ram zim te a hian engemo hi a thleng ve reng mai zong ani hi ai upa za na te abo me zela oeme te hi hlut te lul nen nok ti te kan om le nul boka social media te hian kanin tran luaya ne mani thewa tang in din thar kan ngai tak zet ani din dini tual thina chungchang hi kan selar hlom viau to a chulam chu thur po katum san lova engdan noya nge hrem anni don ti te toite in soi tum mai don ani chuti rual chonin mol thuam not mi puite an chan rual na an fak om tak zeta mani to ka intifing le zel din chiam te rin thu lo soi ve chiam te anom lem lova nu chuina chungchanga po police te an pui thra ema an nga ka an do a ati theitu te zai an ngai thiam mai ani hei hi an hlotlin na po ani tin chu mai chu ni lova din dini that tu te hriat an ni hnuwa po an chung ta chunga an truan ve hau lova an veng him emo ti mai tur zok ani then khat chu ni la ke niang te ni lang chunin tro in le lo te kha kan so samdu hialin rin amama ma se an ti ve tat lova mol thuam nop mi puite tangin zirtur kan nei ani tual that tu pu athen sorin enga tinge pu an ti kherle an thata lom ti te om thina engponi se dan hnoya chuanin an dik lo na te finfia ani ma lo chuanin pu an la ni ri don tina ani tual that tu pu nu pui ngai dam dil na te kha awa han khoi thak tak aril ru na dan turte a khre om dan turte tin din dini pa thu soi ro pui te kha awa han pui tlingin awa han chuan om rem vele khapa kha men ani kha men ka ngai sang lu tuk du tok phot tiang chuti rolin nang ni ta la engtin nge nya tual that tu pu te kha an puan zar ma dai khanin an lo shredim diam to inarin oma amaro chu boruak dai thei turin ruam man na an siam ani nge yang ti arin theya tin mi puin tha chana po hi kan thachak veuin arin oma mar chu a huna an puan huna kan thre mai dona lo ti chiam angai lova kan thret tur chin chu thunei tu ten an ron puang le mai don ani engemotia kan lo ti chiam hian nu chuina kal zelte ati thuan op theya chuwang chuanin nu chuina te po aya chiang zok te thatak an ti theina turatanin kan lo pui mai a kha kan ti tur ani police thu chua kan huwa tang chuanin tual that tuwa pu te kha Lunglei Police Station case number 84/2026 register ania section akha 103 close 1 le 140 close 1 BNS noya khan book ania han soi fe don taila section 103 close 1 kan ti hi BNS hi IPC 302 kan ti thina khania hi tual that murder khremna ani hi cognizable offense kan ti khania om zia ber chu warrant tel lovin police in khatiang ti suala pu te angkha anman ngal thei tina ni hei fi ma te eng mo kan huwa oran na yem tiang chi kan hu ang thin hi khatiang chi kha a then chodin live vela low practice very ngot te kan tum ani vek lo ti kan thriat angaya warrant tel lova anman thei chi akha cognizable kan ti chi akha ani tina ani chu tin non bailable ania hi bel theilo case kan ti kha ania amaro chu bel theilo kan ti po hi a thei dan hi alu vele zelbok thina chu dan noya bok khan ani ti kha fretaila tin section 103 close 1 BNS hi hi po hi hremna ana mailo hle a
o tu na kan soi lai mek zoka kha khami 103 close 1 BNS nuaya akhrem na kha thiam lo chantir ani chuanin damchhung lungin ta nemo khailum thei ani khailum hi kan han ti mayanga omje chu death penalty kan ti kha ania ramthen khata chuan khailum kherlova India rama hi chuanin khang kha khailum ani thina hemi death penalty hi khailum ani thina engwangin hi khailum hi alani reng ti de khazona omve thei ania na am tu rei lowangai ani ti te po soi om thin karam danga thin khata chuan an chiu muwa an chiu hlum thin ani ti khan ti dan sang kha oma heti lai hian khai hlum kan ron ti chana hi chu death penalty hi India ramin khai hlum kan man wanga death penalty khai hlum ti ron ta mai kani tin paisa hi choi ngai bok ani chuan section 140 close 1 BNS kha mi tha tuma kidnap mi tha tuma kidnap ani chu kidnap kher kidnap chau ni lo tha tum antinanin dan then khata chuanin pongsual mo pongsual nuwa tha khang chi te ti khan om sang ve zela chu tiang che chuanin tunami poi kidnap sathlia emo nilovin tual tha tum mi tha tuma kidnap pakhani at tan hun chung hi kumsome motin dam chung pozel tan thei ania tin poisa kha choi ngai bok ti kha kan share da tha ome ang poni se anni pahnia kha hedan hoya hianin thiam lo an chang ani chuan dam chung tal an omangai don tina ani chu ani lo chuan khailum ani mai kan khret angin tual thattua pu te hi zela tu na hian da ania amaro chu investigation a hi lakal lai mek ania kan police ten an chuina zong an pe fel vek huna zota kati fele an ti hnuwa kota charge sheet an ron thelu don ani kota khan charge sheet an ron thelu tanga chuta charge sheet an ron thelu atang chuan an case hi akal tak chandon chau tina anita ni chuan trial an kalanga witness ten kowanga engemong kalang witness atang te po kal that angai ani misual kan ti te khrem tur chuan witness ade kan tang du love mo kan thu hriat te kota kan ba soi du lo ani chuan khang thil ti sual tu pu kan ti ang chi te kha sem thei lo khan an om lel thei ti kha kan thriat tra witness atana hi apoimo tak zet ani attention in kala hanin ka pe to lo te kan ti thrina hei oi me te po hi in soi kai le tiang witness a hian tang na samal mal via ani ti kha kan soi le sham bok ani tin charge sheet kha anon thelu tanga charge sheet anon thelu a khanin an chuina tanga thil mu bel le ngemo an ron ombel ni chon hemi a charge section kan tin china kan soi 103 kan ti te 140 khami ba ka khanin atul chuan section kha an la ron bel le thei don ni chu an chui zelna tanga bel ngai ani chuan anon bel don tina ani chu hetia zelan tan hianin kota bail an dil thei renga engtik lai pon iti mai te ang an mu lo ero chu kotina a phal lo ero kha chu ko thu kha ania adile ro kha chu an dil thei ti kha retaila then kha chuanin dil thei lo top emo khanga khan kan ngai thina amar chu adila chu an dil thei tina ni chu I thil dil zong hi I mulawang mase dil thin mase kan mu kher lo chu thiang chu ni mai beila tun din huna chuanin beila chhuwa phal sak chu a har chi ta khopang ti kha ring het top maila na throme tin zep na kemo hatia zealand manipu an om hianin a himzok an tan pona ron chok ta sela ngen chunga thlengang dia kha hriat ani lem lo ni ti chuanin chuta charge sheet anon thelu huna chuanin accused statement ti te po kha aron tel vek tonga tuna chuan kan police ten lakola first production kan tianga chi te khan chuanin an ron da lo tura ngai taila an da ngai lo tlang pui ani tunami phe chu an da lo le zualang ti kharingi la thro me ti thon charge sheet ron chokonga charge sheet ta khan engkim akha an thu soi jong policeman thu soi jong ate khang ho jong police na until and finding jong khang jong kha charge sheet ta kham ron tel to do na angai nong fu mai thei charge sheet an hu huna lo en vedante in lo ngai to do nia
chuan heng chanchin lungchiat thlak tak tak hi kan rama hianin thleng to lo se adu om khop maya chutiang tura tan chuanin mipuite keimani theu kanin enfia angai ni engemaw hleka kan han por zelmeite le hei CCTV tun lai phe chu khoi khuemo konga kan lir thei khal dan thlengin an yange mutur tam meya mani to ka khan kan film khur akha angai ti kha kan belve du ani le thudang dai Mizoram hi ama khopa tourism department a hianin khualzin mi le vlogger te hianin he vlogger kan ti mai ho hianin Mizoram zin hi an ti chak om jok an tialom ke po kom na ma ni se ka zin chak fo nang vele